ассалому алайкум бинандагони азиз, барномаи тиловати ахборро аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. 6 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вориди шаҳри Вашингтон шуданд. ششم نوامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان وارد شهر واشنگتن شدند. در فرودگاه حربی اندروسی شهر واشنگتن مهمان عالی مقام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را با احترام و صمیمیت خاص معاون یکم کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا کریستوفر لنداو، یاور کاتب دولتی پول کاپور، معاون راهبر پروتکل ایالات متحده آمریکا ابی جونز و دیگر شخصان رسمی صمیمانه استقبال گرفتند. خاطررسان باید نمود که سفر کاری سرور دولت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به واشنگتن با دعوت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا محترم دونالد ترامپ صورت میگیرد. در اینجا واخوری سران دولت‌های آسیای مرکزی، ایالات متحده آمریکا و دیگر چهاربینی‌های مهم برگزار می‌گردند. در اقامتگاه موقتی در شهر واشنگتن پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را یک گروه شهروندان تاجیکستان گرم و صمیمی استقبال گرفتند. ششم نوامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در حاشیه همایش دوم در قالب آسیای مرکزی ایالات متحده آمریکا S5-1 در شهر واشنگتن با پرزیدنت ایالات متحده آمریکا محترم دونالد ترامپ ملاقات نمودند. در واخور مجموعه وسیع مسائل وابسته به حالت کنونی و دورنمای رشد مناسبت‌های همکاری میان دو کشور بررسی شد. محترم امامعلی رحمان نخست به پرزیدنت ایالات متحده آمریکا برای دعوت و پذیرایی گرم عرض سپاس نمودند. سرور دولت ما در ادامه صحبت به اهمیت تأمین صلح در منطقه‌های گوناگون جهان اشاره نموده پایداری امن و ثبات را زمینه بی‌بها برای رشد استواری همه کشورهای دنیا ارزیابی نمودند. ضمن بررسی رابطه‌های دوجانبه توجه زیاد به تحکیم و گسترش همکاری تجارتی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری ظاهر گردید. ذکر گردید که در تاجیکستان زیاده از 70 شرکت با اشتراک سرمایه آمریکایی فعالیت دارند. با یادآوری از جریان و نتیجه‌های همکاری دوجانبه در ساحه صنعت تاجیکستان از جمله برای استخراج و کارکرد معدن‌های کوهی به خصوص فلزات نادر گسترش چنین رابطه‌ها به منفعت کار ارزیابی شد. تاکید گردید که امکانات و ذخیره‌های استفاده نشده برای تحکیم و گسترش رابطه‌ها تجارتی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری سودآور میان دو کشور از جمله در بخش‌های انرژتیک، کشاورزی، نقلیات، علم و تکنیک، ذهن صنعی و تکنولوژی‌های معاصر خیلی زیاد است. بررسی مسائل وابسته به مبارزه بر ضد تهدید و خطرهای جهانی معاصر به مثل تروریسم و اکستریمیسم و گردش غیرقانونی مواد مخدر از بخش‌های مهم صحبت بود. تبادل سودبخش اندیشه همچنین اطراف دیگر مسائل منطقوی و جهانی صورت گرفت. 6 نوامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر واشنگتن در ضیافت کاری همایش دوم آسیای مرکزی ایالات متحده آمریکا S5-1 اشتراک و سخنرانی نمودند. 6 نوامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر واشنگتن در ضیافت کاری همایش دوم آسیای مرکزی ایالات متحده آمریکا S5-1 اشتراک و سخنرانی نمودند. پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان به راهبر کشور میزبان دونالد ترامپ برای دعوت و پذیرایی صمیمی اظهار سپاس کرده. دایر به ضرورت و راه‌های رشد همکاری تاجیکستان و منطقه آسیای مرکزی با ایالات متحده آمریکا اندیشه‌رانی نمودند. سرور دولت ما محترم امامعلی رحمان صلح و ثبات و امنیت پایدار را زمینه بنیادی همه گونه رابطه‌های اقتصادی و تجارتی ارزیابی نمودند. در ادامه سخن به توسعه همکاری اقتصادی، افزایش گردش مال میان کشورها و جلب سرمایه به ساحه‌های آینده‌دار تاجیکستان توجه خاص ظاهر گردید.
بنابر ذخیره‌های بزرگ گیدروانرژتیکی و موقع گئوگرافی تاجیکستان، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان آمادگی جانب ما را با دیگر شریکان در توسعه همکاری و به تحکیم ساحه انرژی سبز و انتقال آن به کشورهای همسایه تاکید نمودند. تاکید گردید که در کشور ما با در نظر داشت امکانیت‌های موجوده بر رشد ساحه‌های گوناگون صنعت و انرژتیک، به خصوص افزایش اقتدارهای تولیدات نیروی برق از منبع‌های برقرار شونده اهمیت خاصه ظاهر کرده می شود. در این ضمن علاقمندی تاجیکستان به تحکیم و توسعه همکاری‌ها با شریکان بین‌المللی در این سمت‌ها ابراز گردید. سرمایه‌گذاری به استخراج و کارکرد کندنی‌های فایده‌ناک نیز از جمله سمت‌های آینده‌دار اقتصاد تاجیکستان نامیده شد. در فراورد سخن ابراز گردید که تاجیکستان به اینابت اقتدار اقتصادی خود می‌تواند توسط گسترش همکاری و همیاری در تحکیم زنجیره‌های استوار استحصالی و تجارتی موقع نظررس داشته باشد. 6 نوامبر در حوزه سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به ایالات متحده آمریکا در شهر واشنگتن میز کاری سطح بلند صاحبکاران تاجیکستان و آمریکا برگزار شد. همکاران ما گزارش می‌دهند. ششم نوامبر در حاشیه سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به ایالات متحده آمریکا در شهر واشنگتن میز مدور سطح بلند صاحبکاری میان تاجیکستان و آمریکا برگزار گردید. در چاره‌بینی راهبران یک قطار وزارات و اداره‌های جمهوری تاجیکستان و دایره‌های صاحبکاری از جانب آمریکا باشد نمایندگان کنگره و وزارت تجارت ایالات متحده آمریکا، اینچنین سرداران شرکت‌های معروف بین‌المللی سیتی، کوکاکولا، متا، سپیس ایکس، استارلینک، ناسداک، والمونت، FL سمیت، دانشگاه نوادا و دیگران شرکت ورزیدند. این چاره‌بینی منبر مهم برای تقویت همکاری اقتصادی دو کشور نامیده شد و در آن امکانیت‌های نوی جلب سرمایه، گسترش سودا و تطبیق نوگانی‌ها میان دولت‌ها بررسی شد. دایره‌های صاحبکاری آمریکایی هوسمندی خود را برای گسترش همکاری با تاجیکستان و تطبیق لایحه‌های مشترک در ساحه‌های انرژی سبز، کارکرد معدن، استحصال مسائل ساختمانی و کامپلکس کشاورزی صنعتی ابراز داشتند. تاجران آمریکایی همچنین بهتر گردیدن محیط سرمایه‌گذاری و کوشش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان را برای فراهم آوردن شرایط مساعد به سرمایه‌گذاران خارجی تاکید نمودند. از روی نتیجه کاری میز مدور میان شرکت‌های آمریکایی و دایره‌های صاحبکاری تاجیکستان و آمریکا یک قطار سازشنامه‌ها و یادداشت‌های همکاری در ساحه نقلیات، سرمایه‌گذاری، مبادله تکنولوژی‌ها و دیگر بخش‌های اقتصاد به امضا رسید. میز مدور از جانب نمایندگان شورای تجارتی آمریکا و تاجیکی و کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان تشکیل و برگزار کرده شد. من نماینده شرکت ترانسپرنت اس هستم که در شهر واشنگتن فعالیت می‌کند. سمت فعالیت ما استفاده تکنولوژی مشاهده مسافوی برای معین‌سازی ذخیره‌های معدنی در روی زمین میباشد. در چند سال اخیر ما مدل‌های را کارکرد نمودیم که امکان می‌دهند جای‌های امیدبخش و فایده آور مواد معدنی را معین کنیم. ما فعالیت خود را از طلا آغاز کرده تدریجاً به معدن‌های حیاتاً مهم صنعتی گذشتیم. عین حال به بازار تاجیکستان وارد می‌شویم. سازشنامه عاید به همکاری با شرکت اوستا گروپ به تصویب رسانیده شد و در ماه‌های نزدیک چند مرتبه به تاجیکستان سفر کرده با متخصصان محلی برای معین‌سازی ذخیره‌های معدنی کشور همکاری خواهیم کرد. من رهبر فروم معدن‌های حیاتاً مهم هستم. این یک اتحاد تجارتی می باشد که از جانب وزارت مدافع ایالات متحده آمریکا دستگیری می یابد.
ба ҳайати мо корхонаҳои истихроҷ, коркард, сармоягузорон ва корхонаҳои бузург шомиланд, ки аз ин маъданҳо истифода мебаранд. Тоҷикистон дорои имкониятҳои васеъи маъданӣ мебошад. бисёре аз захираҳо аллакай коркард мешаванд, аммо ҳамчунин ба корҳои иловагии ҷустуҷӯӣ ниёз ҳаст. мо имкониятҳои нав барои ҳамкориҳои мутақобила байни ширкатҳои тоҷикӣ ва амрикоиро мебинем. маҳз барои ҳамин ман имрӯз дар ин ҷо ҳастам ва мо интизори ҳамкорӣ бо ширкатҳои Тоҷикистон ва сафар ба шаҳри Душанбе мебошем. ман роҳбари иҷроияи шӯрои тиҷоратии Амрико Тоҷикистон мебошам. мо ташкилкунандаи ҳамин чорабинӣ ҳастем. пеш аз ҳама президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва тамоми аъзои ҳайати расмиро ба шаҳри Вашингтон хушомадед мегӯям. барои мо ҳамчун намояндагони ҷомеаи тиҷоратӣ ифтихор аст, ки дӯстони тоҷикро дар пойтахти Иёлоти Муттаҳида истиқбол менамоем. чорабинии имрӯза хеле дар сатҳи баланд баргузор гардид. дар он ширкатҳои пешбари амрикоӣ иштирок варзиданд. мо мутмаин ҳастем, ки робитаҳои иқтисодӣ миёни ду кишвар боз ҳам тақвият хоҳанд ёфт. ششم نوامبر در اجلاس 43 کنفرانس گنرالی یونسکو قطعنامه تحت عنوان استوانه کوروش اعلامیه ابتدایی حقوق گوناگون فرهنگی قبول گردید. همکاران ما گزارش می‌دهند. تاریخ گواست که تاجیکان همیشه اتحاد یگانگی اهل جامعه و فلسفه تحملگرایی را ترغیب و تشویق نموده با نمایندگان دیگر خلق و ملت‌ها دین، آیین و فرهنگ‌ها مناسبت نیکبینانه داشتند. این معنی هنوز 3000 سال پیش در کتاب مقدس نیاگان ما اوستا به طور ظاهر آمده است. ما صلح و سلامتی را می‌ستاییم که جنگ و ستیزه را در هم بشکند. بشود که ما با همه راستان و درستان که در سراسر کشورها هستند همکار و انباز باشیم و با یکدیگر محبت و یاری نماییم. قبول گردیدن اولین اعلامیه حقوق بشری کوروش کبیر که تا امروز ماهیت خود را گم نکرده است دلیل روشنی فلسفه تحملگرایی نیاگان ما و اعتراف وحدت میان خلق و ملت‌ها و دین و مذهب‌ها از جانب آنها میباشد. навиди ифтихорӣ дар саҳифаи таърихи кишвар 6 ноябри соли 2025 дар қароргоҳи ЮНЕСКО зимни баргузории иҷлоси 43 конфронси генералии ин созмони бонуфузи байналмилалӣ қатнома таҳти унвони устувонаи кӯруш эъломияи ибтидоии ҳуқуқи гуногунрангии фарҳангӣ бо иттифоқи назар қабул гардид. манам кӯруш шоҳи ҷаҳон, шоҳи бузург, شاهی بابل، شاهی 4 گوشه عالم. қатномаи мазкур аҳамияти тарихӣ ва маънавии устувонаи кӯруш яке аз қадимтарин санадҳои башардӯстонаи дуньёро ки арзишҳои озодии виҷдон, эҳтиром ба гуногунрангии фарҳангҳо ва ҳамзистии осоиштаро тарғиб менамояд таъкид месозад. ин ташаббуси таърихӣ тибқи дастури президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки зимни паём ба Маҷлиси олӣ дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ пешниҳод гардида буд пешбарӣ шуд ва дар рӯзҳои таҷдид аз солгарди конститутсияи кишвар аз ҷониби аксарияти кишварҳои аъзои ЮНЕСКО дастгирӣ ёфт. طبق قطعنامه استوانه کوروش نه تنها یک یادگاری باستانی بلکه رمز قدیمی احترام به حقوق انسان، تحمل و همبستگی فرهنگ ها ارزیابی می‌گردد. قبول گردیدن این قطعنامه در سطح یونسکو نشانه واضح احترام جامعه جهانی به تاریخ پرغناوت بشریت و سهم نیاگان آریایی نژاد در رشد ارزش‌های عمومی بشری ارزیابی می‌شود. قطعنامه استوانه کوروش به تحکیم ارزش‌های صلح، همدیگرفهمی و احترام میان خلق‌ها مساعدت نموده در رشد مکالمه فرهنگ‌ها و حفظ میراث معنوی بشری در دایره یونسکو نقش ارزنده خواهد داشت. قطعنامه مذکور صحیفه نو را در همکاری‌های فرهنگی بین المللی و بالا بردن نفوذ تاجیکستان در عرصه جهانی باز نمود. قطعنامه استوانه کوروش با تشبث جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد گردیده از جانب کشورهای اعضای سازمان جانبداری یافت.
конституция рамзи ягонагӣ адолат ва соҳибихтиёрии давлату миллат аст. санаде ки дар он арзишҳои олӣ ва орзуву омоли мардум таҷассум ёфтааст. ба муносибати таҷлили рӯзи конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои кишвар чорабиниҳои идона баргузор гардид. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. сокинони кулобшаҳри бостонӣ рӯзи конститутсияро бо шукргузорӣ аз фазои озоду ороми кишвар дар сатҳи баланду хотирмон таҷлил намуданд. дар қисмати тантанавии баромадкунандагон иброз доштанд ки 6 ноябри соли 1994 мардуми шарафманди тоҷикистон бо дарки масъулияти бузурги таърихӣ ва бо роҳи райдиҳии умумихалқӣ аввалин конститутсияи давлати соҳибихтиёри худро қабул карданд ки имрӯз ба ин санаи воқеан таърихӣ 31 сол пур мешавад. қабули ин санаи олӣ дастоварди бузурги тақдирсоз дар таърихи навини мардуми кишварамон ба ҳисоб меравад ва халқи тоҷикистон бо қабули ин санад ояндаи худро интихоб кард ки он барпо кардани давлати демократӣ ҳуқуқбунёд дунявӣ ва иҷтимоӣ мебошад. бо интихоби ин роҳ мардуми тоҷикистон бо ҷомеаи мутамаддини ҷаҳон пайваст ва барои ояндаи дурахшони худ таҳкурсии устувор гузошт ва давлату ҷомеаи пешрафтаро мерос гузорем. дар идомаи чорабинӣ барои саҳми арзандаашон ба як қатор кормандони ҳифзи ҳуқуқу тартибот, фаъолон, роҳбарони як зумра ташкилоту идораҳо, собиқадорон бо сипосномаи ифтихорномаҳои мақомоти иҷроияи шаҳри Кӯлоб сарфароз гардонида шуданд. таронаҳои дилошӯб, савту навои дилангези ҳунармандони ҷумҳурӣ ва шаҳр ба чорабинӣ шукӯҳи дигар бахшид. сокинони шаҳру деҳоти Свара ҷашни солгарди қабули конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ҷашни таърихию тағдирсозро бо шарофати сиёсати созанда ва хиратмандонаи пешвои миллат дар фазои сулҳу суботи комил, якдиливу якдигарфаҳмӣ, рӯҳияи баланди миллӣ ва ифтихори ватандорию меҳанпарастӣ таҷлил намуданд. ба ин муносибат дар коқи фарҳанги шаҳр ҳамоиши идона баргузор гардид. таъкид гардид ки конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ифодагари ормонҳои ҳазорсолаи мардуми тоҷик буда самти инкишофи бебозгашти давлатдории миллати тоҷикро ба сӯи демократия ва бунёди давлати соҳибихтиёр, ҳуқуқбунёд дунявӣ ва иҷтимоӣ муайян намудааст. ин санади муҳим заминаҳоро барои давлатдорӣ ба вуҷуд оварда чаҳорчӯбаи фаъолияти онро муайян намуд, ки бо назардошти шароити иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ, фарҳангӣ, ҳуқуқӣ, таърихӣ ва миллии ҳаёти мамлакат онҳо рушду такмил дода мешаванд. конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон заминагузори низоми нави давлатдории миллӣ, таҳкимбахши нақш ва мақоми ҳокимияти давлатӣ дар ҷомеаи имрӯзии мамлакат ва арсаи байналмилалӣ, инчунин таъминкунандаи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, волояти қонун ва адолати судиву иҷтимоӣ мебошад. санъаткорони бахши фарҳанги шаҳр бо барномаи зебову ҷолиби васфкунандаи сулҳу субот, ватандӯстиву якдигарфаҳмӣ ва истиқлолияти милливу давлатӣ хотири иштирокдоронро шод гардонданд. бахшида ба 31-мин солгарди қабули конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар толори қасри фарҳанги ноҳияи тоҷикобод бо иштироки сокинону кормандони касбу кори гуногун чорабинии идона баргузор гардид. зикр карда шуд ки истиқлолият ва конститутсияи давлатӣ падидаи сиёсӣ дар таърихи навини халқи тоҷик маҳсуб шуда оғози эҳёи нави ин миллати тамаддунсоз ва рушди суннатҳои аҷдодӣ ба шумор меравад. дар рафти чорабинӣ баромадкунандагон, роҳбарони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ низ дар мағзуъҳои худ аз қабули конститутсия бо иштирокдорон моҳияту афзалияти ин санаи тақдирсозро иброз намуданд. чунончи аз суханрониҳои сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бармеояд, конститутсияи тоҷикистони соҳибихтиёр ҳамчун санади ифодагари истиқлолу озодии халқи мо дар таъсиси давлатдории навини тоҷикон ва пойдориву бардавомии он нақши ҳалкунанда дорад. ҳамчунин дар ин чорабинӣ бошукӯҳ барои саҳми арзанда гузоштан дар ободиву ҳимояи давлатдорӣ ба як қатор кормандону сокинони ноҳия аз ҷониби мақомоти ҳокимияти давлатии ноҳияи тоҷикобод сипосномаву ифтихорнома тақдим карда шуд. дар фарҷоми чорабинӣ барои иштирокдорон ва сокинону меҳмонон, ҳунармандони қасри фарҳанги ноҳия бо суруду таронаҳои саршор аз ватан моддар ва истиқлолияти давлатӣ замзама намуда хотирашонро шод гардониданд. ба муносибати 31-мин солгарди рӯзи қабули конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳри нав ҷамъомади тантанавӣ баргузор гардид. иброз гардид ки конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон дастоварди даврони соҳибистиқлолӣ ба ҳисоб рафта
дар баланд бардоштани шуури сиёсӣ ва маърифати ҳуқуқии сокинони мамлакат саҳми муассир дорад. дар замоне ки тоҷикистон дар ҳолати буҳрони бисёр шадиди сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоӣ қарор дошт, қабули чунин як санад бо тарзу усул ва мазмуну моҳияти ҷавобгӯ ба талаботи ҷаҳони муосир дар баробари дигар омилҳо барои аз вартаи нобасомониҳо берун кашидани кишвар нақши ҳалкунанда бозид. дар поёни чорабинӣ ба як қатор собиқадорону фаъолон ва намояндагони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ сипосномаҳои таъсиснамудаи масъулин тақдим гардид. ҳунармандони шӯъбаи фарҳанги мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳри нав дар охири чорабинӣ суруду таронаҳои рангини худро пешкаш сохтанд. дар доираи тантанаҳои ҷашнӣ бахшида ба солгарди Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои кишвар маросими савгандёдкунии наваскарон баргузор шуд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. имрӯз дар боғи фарҳангии фароғатии ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе маросими тантанавии савгандёдкунии наваскарон баргузор гардид. дар маросим намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи фирдавсӣ, масъулини комиссарияти ҳарбии ноҳия, волидайн ва сокинони пойтахт иштирок варзиданд. масъулин зимни суханронии худ изҳор доштанд ки хизмати ҳарбии мактаби мардонагӣ шуҷоат ва садоқат ба ватан мебошад. хизмат ба ватан яке аз нишонаҳои муҳаббат ва вафодорист. на ҳар кас ба ватан модари хеч содиқона ва шарафмандона адои хизмат менамояд. адои хизмат қарзи ҳар як фарзанди бонангу номус ва вафодори ин миллати кӯҳанбунёд мебошад. ин суханҳоро дар баромадашон муҳтарам пешвои миллат дарҷ намуданд. пас аз шунидани ин суханҳо дар вуҷуди ман ғурури ҷавонмардӣ бори дигар бедор шуд ва пас аз хатми мактаб рӯ ба сӯи комиссарияти ҳарбӣ оварда ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон шомил шудам ва бори дигар бо тантана савганд ёд мекунам то охирин нафас ба ватани худ содиқона хизмат мекунам. таъкид карда шуд ки ҳар як ҷавони Тоҷикистони соҳиби истиқлол бояд дар муҳофизати марзу буми кишвар ҳиссаи арзандаи худро гузорад ва бо ифтихор ба парчами миллӣ, суруди миллӣ ва Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон содиқ бимонад. ҳамзамон намояндаи комиссарияти ҳарбӣ дар суханронии худ аз омодагии хуби наваскарон, сатҳи баланди ҳисси ватандӯстии ҷавонон ва дастгирии доимии волидайн ёдовар шуд. ман давлатзода Амир Ҳамза баъди хатми академияи доракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шудам ва ба ман боиси ифтихор аст ки дар рӯзи Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон савганди ҳарбиямро қабул намуда ба сафи қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон шомил шудам. аз ҳамаи ҷавонон хоҳишмандам ки мисли мо омада ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шуда ватанро мардонавор ва моҳирона муҳофизат намоем. пас аз анҷоми қисми расмӣ наваскарон дар назди парчами давлатӣ савганди ҳарбӣ ёд карданд ва бо садои баланд ва оҳанги ифтихорманд ба ватани азиз ва сарзамини муқаддаси Тоҷикистон садоқати худро иброз намуданд. маросими савгандёдкунӣ бо фазои шукӯҳу ифтихор ва эҳсоси баланди миллӣ анҷом ёфт. сокинони кӯлобшаҳри бостонӣ рӯзи конститутсияро бо шукргузорӣ аз фазои озоду ороми кишвар дар сатҳи баланду хотирмон таҷлил намуданд. чорабинии нахуст аз маросими савгандёдкунии наваскарон дар хиёбони Исмоили Сомонӣ бо ворид гардидани парчами миллӣ ба майдон оғоз гардид ки дар он масъулини мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр, намояндагони ҳифзи ҳуқуқ, ташкилоту муассисаҳо ва волидайну дигар наздикони наваскарон иштирок карданд. наваскарон саф ороста як барои пос доштани марзу буми кишвар як порча хоки поки муқаддаси ватани азизамон дар вазъияти тантанавӣ савганди садоқат ёд карданд. наваскарон пас аз анҷоми савгандёдкунӣ аввалин гузашти низомии худро низ анҷом доданд. қисмати дигари ин чорабинӣ дар қисми низомии вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон идома ёфт ва сарбозон бо машқҳои ҳарбӣ омодагии ҷангии худро нишон доданд. маросими савгандёдкунии наваскарон бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, роҳбарияти рависати қушунҳои сарҳадӣ ва афсарону наваскарони қисми ҳарбии нерӯҳои марзбонии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон доир гардид. наваскарони даъвати тирамоҳӣ дар фазои мутантан барои садоқат ба халқу ватан ва риояи оинномаи ҳарбӣ, амрҳои фармондеҳону сардорони худ дар назди халқу ватан савгандро ёд намуданд. дар замони соҳиби
бистиқлолии кишвар дар баробари дигар соҳаҳои муҳими хоҷагии халқ ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳ бахусус нерӯҳои марзбонӣ дар таъмини амнияти марзи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, пешгирии обури ғайриқонунии марз ва ҷилавгирӣ аз қочоқи ғайриқонунии маводи мухаддир нақши калидӣ доранд. Лозим ба ёдоварист, ки дар ин чоравинӣ хотирмон дар баробари роҳбарияти раёсатқушунҳои сарҳадӣ ҳамчунин волидайни наваскарон, ки аз шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ташриф оварда буданд, ширкати бевосита варзида кули фарзандони ватанро бо ин рӯз муборакбод гуфтанд. ҷиҳати хизматҳои арзанда ва садоқат ба савганди ҳарбӣ теъдоде аз афсарону аскарон ба ифтихори гиромидошти рӯзи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ифтихорномаи роҳбарияти раёсатқушунҳои сарҳадӣ Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон қадрдонӣ гардиданд. Баъди ҷанбасти маросими расмии ин чоравинӣ барномаи фарҳанги манзури иштирокдорон гардонида шуд. дар доираи нақшачорабиниҳои Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо оркестри давлатии симфонии дастгоҳи иҷроияи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Рӯдакӣ бахшида ба рӯзи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қисми ҳарбии Вазорати Мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон маросими савгандёдкунии наваскарон, ҳамоиши фарҳангӣ фароғатӣ, мусобиқаҳои варзишӣ ва оростани дастархони идона доир гардид. дар ҳамоиши мазкур масъулини Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати Мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, оркестри давлатии симфонии дастгоҳи иҷроияи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, волидайни наваскарон ва ҷавонони фаъоли ноҳияи Рӯдакӣ иштирок намуданд. мақсад аз ташкил ва баргузор намудани чоравинии мазкур ин рӯҳбаланд намудани наваскарон ва сазовор таҷлил намудани рӯзи Конститутсияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. наваскарон, ки ба хизмати ҳарбӣ даъват шуданд, бо ҳисси баланди ватандӯстӣ, ифтихор ва муҳаббат ба ватан савганди садоқат ба давлату миллат ёд карданд. дар қисмати фарҳангии чорабинӣ барномаи консертии ватандӯстона бо иштироки гурӯҳи ҳунармандони оркестри давлатии симфонии дастгоҳи иҷроияи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод гардид. суруду таронаҳои миллӣ ва шеърҳои ватандӯстона фазои идонаи маросимро таровати дигар бахшид. дар фарҷом як қатор сарбозону афсарон бо сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравии Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш сарфароз гардонида шуда, баъд аз анҷоми маросими савгандёдкунӣ барои сарбозону афсарон дастархони идона ташкил карда шуд. давоми ду рӯзи баргузории намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии World Travel Market 2025 дар шаҳри Лондони Британияи Кабир садҳо нафар аз гӯшаи сайёҳии Тоҷикистон дидан карда бо фарҳанги пурғановат ва иқтидори бои сайёҳии кишвари мо шинос шуданд. гузориш дар ин хусус. 5 ноябр намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии World Travel Market 2025 дар маркази бузурги намоиши Excel Лондони шаҳри Лондони Британияи Кабир бо муаррифии имконот ва иқтидори сайёҳӣ беш аз 180 давлат, 40,000 ширкати туристӣ ва дигар субъектҳои хизматрасон дар соҳа ба кори худ идома дод. дар ин рӯз низ гӯшаи сайёҳии Тоҷикистон бо рангорангии тарҳи миллӣ, аксҳои манзараҳои табиати дилфиреб, ҳунарҳои миллӣ ва иқтидору имконоти фарохи табиӣ таваҷҷӯҳи зиёди иштирокчиён ва меҳмононро ба худ ҷалб намуд. намояндагони Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ширкатҳои сайёҳии ватанӣ, муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва дигар субъектҳои хизматрасон дар соҳа оид ба намудҳои гуногуни гардишгарӣ дар Тоҷикистон, аз ҷумла табобатию солимгардонӣ, кӯҳнавардию экологӣ, пиёдагардӣ барои иштирокчиён маълумоти муфассалро пешниҳод намуданд. рӯзи дуюми намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии World Travel Market 2025 барои ҳайати сайёҳии Тоҷикистон бобарор буд. зеро дар гӯшаи сайёҳии Тоҷикистон, ки дар он иқтидорҳои сайёҳии кишвар ба намоиш гузошта шудааст, як қатор суҳбату вохӯриҳо бо ширкатҳои сайёҳии хориҷӣ ва субъектони хизматрасон дар соҳаи сайёҳӣ баргузор гардид, ки ин метавонад барои рушди сайёҳӣ дар кишвар ва ҷалби бештари сайёҳон ба Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидати ҳамаҷониба расонад. ҳайати ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки фаъолона дар ин намоишгоҳи байналмилалӣ ҳадаф дорад, ки баробари муаррифии имконот ва иқтидори фарохи сайёҳии кишвар, ҳамкориҳоро бо ҳамтоёни берунаи худ таҳким бахшида дар рушди устувори иқтисодии кишвар саҳми назаррас гузорад. дар ин замина иштироки кишвари мо дар ин чорабинӣ бо омодагии комил ва пешниҳоди маводи таблиғотӣ дар шакли муосир аз солҳои қаблӣ тафовути зиёд дорад.
در گوشه سیاحی تاجیکستان که با عنصرهای ملی و مواد تبلیغاتی معاصر تجهیزانیده شده است، واخوری‌های زیاد برگزار گردیده از سوبیکت‌های خدمترسان در ساحه با دریافت شریکان نو برای تحکیم همکاری‌های آینده به توافقات نو رسیدند. من حالا در این نمایشگاه در گوشه سیاحی تاجیکستان که خیلی زیبا آراسته شده است قرار دارم. اینجا دقت مرا خیلی زیاد به خود جلب کرد. من فکر میکنم تاجیکستان امکانیت‌های سیاحیش زیاد است. امروزها تاجیکستان با امکانیت‌های سیاحیش به توریستان مملکت‌های اروپا شرایط‌های زیاد فراهم آورده است. در حقیقت تاجیکستان دارای طبیعت و کوه‌های زیبا، فرهنگ بای، مردم مهمان نواز و خوراک‌های لذیذ است که همه این می‌تواند سیاحان خارجی را از گوشه‌های گوناگون جهان جلب نماید. به نظر متخصصان اشتراک تاجیکستان در نمایشگاه بین المللی سیاحی ورلد تریول مارکت که از مهمترین رویدادهای جهانی در ساحه سیاحی محسوب می‌یابد برای بلند برداشتن ایمیج کشور ما مساعدت جدی می‌کند. در این زمینه شرکت‌های وطنی با اشتراک فعالانه و ترغیب امکانات و اقتدار غنی سیاحی تاجیکستان برای تحکیم و رشد ساحه تجربه‌های نو را از بر خواهند کرد. توجه سیاحان به کوهسارها خیلی زیاد است. تاجیکستان که ما می‌دونیم 93% این کوهسار میباشد و چنانکه که ما امروز با همتایان خود از قاره اروپا در اینجا صحبت داشتیم، اونها هم خیلی می‌خواستند که اون گروه‌های سیاحی که دارند، مثلا سیاحانی که دارند با جمهوری تاجیکستان سفر نمایند. به اندیشه تحلیلگران نمایشگاه بین المللی ورلد تریول مارکت که سال روان تحت عنوان اندیشه نوی سیاحی در جهان تغییریابنده جریان دارد نشان داد که سیاحی جهانی به مرحله نوی رقمی و استوار وارد گردیده است. در این روند دولت‌ها و شرکت‌هایی که این دو عنصر را مورد کاربری و استفاده وسیع قرار می‌دهند به پیشرفت آینده این بخش سیردرآمد و تامین کننده جای‌های نوی کاری برای شهروندان موفق خواهند گردید. اشتراک فعالانه جمهوری تاجیکستان در نمایشگاه بین المللی ورلد تریول مارکت 2025 در شهر لندن بریتانیا کبیر شهادت توجه خاصه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به رشد و تحکیم این ساحه آینده‌دار محسوب می‌یابد. دوام روزهای برگزاری این نمایشگاه از گوشه سیاحی جمهوری تاجیکستان که بازگو کننده تاریخ و تمدن و فرهنگ پرغناوت ملت تاجیک میباشد، صدها نفر بازدید نموده ساختارهای مربوطه کشور و شرکت‌های سیاحی با همتایان خارجی خود توافقات نو به دست آوردند که آینده برای رشد و تحکیم این ساحه در تاجیکستان زمینه‌های باز هم نو را فراهم خواهد آورد. بینندگان عزیز، در همینجا برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام می‌رسد. قهوه